Masad Boulos ati ibi biganiro byo muri iki cyumweru ni intambwe ikomeye mu rugendo rugana ku masezerano y'amahoro azafasha abaturage bo mu karere kubaho mu mahoro nyuma y'imyaka myinshi y'intambara. Ni mu gihe mu 2023 yahakanye ibirego yarezwe na Human Rights Watch byo kwica abaturage b'abasivile. Iyi ni PBO Entertainment TV, njye nitwa Paul Billy. Bahaye ikaze. Umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'ubufatanye na Afurika, Masad Boulos, yatangaje ko ibiganiro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FCM 23 biri kuba bifashijwemo na Katari nk'umuhuza biganisha ku ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro azatuma abatuye mu karere babaho neza. Abinyujije ku rukuta rwa X, Boulos yavuze ko Amerika ishimishijwe n'uko ibiganiro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FCM 23 bigikomeje. Ati hashingiwe ku mahame yasinywe muri Nyakanga 2025 hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23, ibiganiro byo muri iki cyumweru ni intambwe ikomeye mu rugendo rugana ku masezerano y'amahoro azafasha abaturage bo mu karere kubaho mu mahoro nyuma y'imyaka myinshi y'intambara. Mbere y'uko impande zombi ziyemeza kongera kohereza intumwa mu biganiro i Doha ku itariki 19 Kanama 2025, AFCM 23 yagiye igaragaza kenshi ko hari ingabo n'intwaro bikomeza gukwirakwizwa hafi y'ibice igenzura. Hari kandi ibikorwa by'urugomo bikorwa n'imitwe nka Wazalendo ikorana na FARDC n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Boulos ati turongera gushimangira ubusabe bwacu bwo guhita bahagarika ibikorwa byo guhohoterwa. Ni ihohoterwa rikorerwa abasivile kandi bakagaragaza ibikorwa bifatika bigamije gushyigikira amahoro n'umutekano bisesuye. Ihuriro la FCM 23 ryagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze gufungura abantu bayo 700 barimo abanyamuryango bayo n'abakekwaho kuba abanyamuryango bayo, ariko leta yasubije ko izabafungura nyuma yo gusinya amasezerano y'amahoro. Ibiganiro by'amahoro byari biteganijwe gutangira ku itariki 8 Kanama n'amasezerano yagombaga gusinywa bitarenze tariki 18 Kanama, ariko byose ntibyabaye. Leta ya Katari yagaragaje ko yamenye imbogamizi zabaye ariko ko iri gukorana n'impande zombi kugira ngo zumvikane. Nubwo ihuriro la FCM 23 ryemeye kohereza intumwa muri Katari, byagaragaje ko ubutumwa buzijyana bufite umurongo butagomba kurenga. Ibi bica amarenga ko igitsimbaraye ku cyemezo cyo kujya mu biganiro by'amahoro mu gihe abantu bayo baba bamaze kurekurwa. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yemeje ko intumwa zayo zagiye guharanira inyungu za guverinoma zayohereje. Ibi bibaye mu gihe iri huriro la FCM 23 rimaze iminsi mike yari rirwanyije ibirego ryashyizweho na Human Rights Watch. Ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryamaganye ibirego bivuga ko ryishe abantu barenga 140 mu duce twegereye parike y'igihugu ya Virunga. Ku itariki 20 Kanama 2025 nibwo iri huriro ryashyizweho ibi birego. Byatangajwe na Human Rights Watch. Ni ibirego byiganjemo ko abahutu biciwe mu midugudu 14 yo muri groupement ya Binza muri teritwari ya Rucuru hagati ya tariki 10 na 30 Nyakanga, kandi ngo bikekwa ko bishwe mu gihe AFCM 23 yahigaga abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kuko umaze imyaka myinshi uhagenzura. Nubwo mu ntangiriro z'iyi raporo Human Rights Watch ihamya ko abantu 140 bishwe na FCM 23, harimo ikindi gika kivuga ko uyu muryango wabonye urutonde rw'abantu 141 baba barishwe, baraburiwe irengero cyangwa se bikekwa ko bishwe. Umuvugizi wa FCM 23 Lawrence Kanyuka ku 20 Kanama yatangaje ko Human Rights Watch yashinje ihuriro kwica abantu nyamara tarigeze yohereza abantu bayo mu bice birimo Nyamirima, Kiseguru, Kasave na Rubare. Yahamya ko biciwemo kugira ngo basuzume niba amakuru bahawe ari impamo. Human Rights Watch yasobanuye ko iyi raporo ishingiraho hariyo kuvuye ku biganiro bya telefone yagiranye n'abatangabuhamya 25 barimo impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zikorera muri ibi bice. Maze Kanyuka asubiza ko aba bantu ari abahizanguni bazwi ndetse n'abakozi ba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Lawrence Kanyuka yagaragaje ko kuba abayobozi bo muri Human Rights Watch baragaragaje
amafoto barifotozanyije n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yise umuhezanguni ruharwa w'iyi leta Patrick Muyaya ari ikimenyetso cyo kubogama k'uyu muryango. Umuvugizi wa M23 yagaragaje ko iki gice cya Virunga gikoreramo imitwe myinshi ishyigikiwe na leta ya Kongo irimo FDLR, ihuriro rya Nyatura, Paleko n'indi mitwe yo muri Wazalendo yagiye ikora ibyaha byinshi mu bihe bitandukanye, bityo ko kudashaka kumenya niba hari uruhare yagize mu bwicanyi buvugwa hari ukundi kubogama. Ati kubera guhitamo ku bushake kwanga gushaka uruhare imitwe yindi yaba yaragize muri ubu bwicanyi igakomeza guceceka ku mayeri yo kwegekanaho amakosa amenyerewe ku ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Human Rights Watch ihamya kugira umurongo wo kubogama no gushinja AFCM 23 ibinyoma. AFCM 23 yo yagaragaje ko Human Rights Watch yahindutse igikoresho cya leta ya Kongo kuko ibikubiye muri iyi raporo biri mu murongo wayo. Ntitwapfundikira ibiri kuvuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tutavuze ko uwitwa Beya washinjwaga gushaka guhirikwa ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi Chilombo yamaze kugirwa umwere. Urukiko rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwagize umwere François Beya washinjwaga umugambi wo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Chilombo. Beya wahoze ari umujyanama wihariye wa Perezida Tshisekedi mu by'umutekano yatawe muri yombi muri Gashyantare 2022 afungurwa by'agateganyo muri Kanama uwo mwaka kugira ngo ajye kwivuriza mu mahanga. Kugeza ubu yari akiri mu Bufaransa. Tariki 28 Nyakanga ubushinjacyaha bwagaragaje ko Beya akwiye igifungo cy'umwaka umwe kirimo amezi 6 asubitse bitewe n'uko ubuzima bwe butameze neza. Byari bisobanuye neza ko niyo yakatirwa atari gufungwa kuko amezi 6 yari yamaze afunzwe. Urukiko kuri uyu wa 21 Kanama rwanzuye ko nta kimenyetso kigaragaza ko Beya n'abandi bareganwaga barimo Guy Vanda Noah Biyama na Colonel Pierre Kalenga bagize umugambi wo gukura no gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi Chilombo no guhungabanya ubuzima bwe bityo ko ari abere. Beya w'imyaka 70 y'amavuko yatangiye gukorera leta ya Kinshasa mu gihe cy'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko. Mu myaka ya 80 yabaye umukozi w'urwego rushinzwe iperereza rwahoze rwitwa CND, Centre National de Documentation. Ku butegetsi bwa Laurent Désiré Kabila na Joseph Kabila, Beya yakoreye mu kanama k'igihugu gashinzwe umutekano. Yanayoboye urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka DGM mu gihe cy'imyaka 12 nyuma ayobora urwego rw'iperereza ANR. Ubwo Tshisekedi Chilombo yajyaga ku butegetsi muri 2019 yagize Beya umujyanama mu by'umutekano. Abasesengura politiki yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaragaza ko yari ikiraro gihuza uyu mukuru w'igihugu na Joseph Kabila wamumanjirije ku butegetsi. Ubushinjacyaha bwatangiraga gukurikirana Beya bwavugaga ko bufite ibimenyetso birimo amajwi ahamya ko yanenze Tshisekedi Chilombo ku mugaragaro kandi ko akorana n'abarwanya ubutegetsi barimo abasirikare. Kuva icyo gihe abanyamategeko ba Beya bamaganye iki kirego basobanura ko kitari gifite ishingiro. Ni mu gihe kandi Kinshasa abanyamategeko ba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze gusaba urukiko kwemeza ko Kabila ari umunyarwanda. Abanyamategeko baharanira inyungu za Repubulika ya Kinshasa basabye urukiko rukuru rw'igisirikare cy'igihugu guhamya Joseph Kabila Kabange ibyaha ashinjwa nk'umunyarwanda, bahamya ko yiyitiriye Laurent Désiré Kabila. Ubwo urubanza rwa Kabila rwasubukurwaga kuri uyu 21 Kanama 2025, aba banyamategeko basobanuye ko Kabila yahoze yitwa Hippolyte Kanambe kandi ko yari umunyarwanda wari ushinzwe ibikoresho mu ngabo z'u Rwanda, maze ahindura inkomoko ye kugira ngo ayobore iki gihugu mu gihe cy'imyaka 18. Umwe muri bo yagize ati muzi Yasser Arafat, umuyobozi wo muri Palestine. Abanyamateka bamamaye bahamya ko yavukiye i Yerusalemu, si muri Cairo nk'uko yabivugaga. Izina rye nyakuri ni Abdel Raouf Arafat Ali Kudawa Ali Hussein. Yavukiye muri Cairo tariki ya 24 Kanama muri 29, ariko we yavugaga ko yavukiye i Yerusalemu. Yakomeje ati kubera iki
ati kubera ko mu bwihisho yakoreshaga izina Abu Amari kugira ngo yigaragaze nk'umuyobozi w'Abanyapalestina, atira izina rya mugenzi we bahuriye ku kwemera intumwa Muhammad Amari ibn Yasir. Niyo mpamvu tuvuga ko uyu muntu yari umunyarwanda, yagizwe umunyekongo bigera naho ahimba nyina, nuko twamumenye nk'umuhungu wa perezida. Kabila ashinjwa icyaha cyo gufata ku ngufu, kwica urubozo, ubwicanyi no kuzimiza abantu nk'ibyaha byibasiye inyokomuntu, kugaba ibitero ku basivile, ku nkambi, ku bitaro, ku mashuri, ubuhotozi ku rwego mpuzamahanga no gusahura nk'ibyaha by'intambara. Ashinjwa kandi icyaha cyo kuba mu mutwe w'ingabo utemewe n'amategeko, kuwutera inkunga ndetse no kugambanira igihugu. Ubushinjacyaha buhamya ko Kabila Kabange ariwe muyobozi w'ihuriro AFCM 23 rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, kandi ko ngo yanabigaragaje ubwo yasuraga umujyi wa Goma na Bukavu muri Gicurasi na Kamena uyu mwaka. Ku cyaha cyo gusahura abanyamategeko ba leta yababwiye urukiko ko Kabila yasahuye umutungo kamere w'igihugu, akusanya ufite agaciro ka miliyari 32 z'amadolari, bityo ko urukiko rukwiye gutegeka kufatirwa. Bahamije ko umutungo we muri iki gihe urenze uwa Aliko Dangote atunze. Uyu Aliko Dangote atunze akaba ari umutunzi kurusha abandi muri Afurika. Ku cyaha cyo kugambanira igihugu, aba banyamategeko bagaragaje ko gikorwa n'umwenegihugu, bityo ko Kabila adakwiye kugihamywa kuko atari umunyekongo, ahubwo ngo akwiye guhamywa n'icyaha cyo kuba maneko y'igihugu cy'amahanga nk'umunyamahanga. Mu iburanisha rihera tariki ya 7 Kanama, aba banyamategeko nibwo batangiye kubwira urukiko ko Kabila ari Hippolyte Kanambe, basobanura ko ibyo byahishuwe na Ngoyi Mukena wabaye minisitiri w'ingabo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nehemi Mwilanya wabaye umuyobozi w'ibiro bya Kabila mu gihe yayoboraga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yatangaje ko kwambura uyu muyobozi imyirondoro ye ari icyaha, kandi ko mu gihe kiri imbere bizagorana guhangana n'ingaruka z'ibiri gukorwa. Mu magambo ati guhimba imyirondoro y'uwabaye umukuru w'igihugu, umuhungu w'intwari y'igihugu, ufite nyina n'abavandimwe bakiriho hagamijwe inyungu za politiki, ni icyaha cyo ku rwego rw'igihugu. Ibi bikomere biri gufungurwa uyu munsi, bizagorana kubivura mu gihe kizaza. Nubwo abanyamategeko baharanira inyungu za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri uru rubanza bahamya ko Kabila yahinduye imyirondoro, ubwo uru rubanza rwatangiraga tariki 25 Nyakanga uyu mwaka, ubushinjacyaha bwemeje ko ari umuhungu wa Laurent Desire Kabila na Sifa Mahanya. Nahansoreje, ndabashimiye kuba mwanteze amatwi. Iyi ni PBO Entertainment TV, jye mwumvaga nitwa Paul Bire. Ciao.